Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 27 декабрь 2020 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, азыр ушул чабараттардын улакка кетүүчү аттардын алдында. Азыр ушул жерден чабараттардын бааларын жана ошондой эле тай, кулуң, бээлердин бааларын билип бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эгер сиздерде сатылуучу мал, мүлк, кыймылсыз мүлктөр болсо, ушул номерлерге байлансаңыздар, реклама кылып чыгарып беребиз иншалла. Биз анда бир четтен баштай берели. Канча деп атасың, кам? 120, жашычы? 4 асы 120 000 сом. Ой, кечесиң, а? Канчага бербедиңер, 120 кем бар дейт. Мына жаш балдар билет, азыр бул жерден дагы акелерден суран аракет кылалы. Канча деп атасың, ага? Канча деп атасың? 150. Жашычы? 2 асы. Канча кылып атышат базар? Аркандай 130-140 чейин. Жакшы. Ака, канча деп атасың? 350. Жашычы? Көрсөң сен. Жашы кандай, ага? Жазга 4 асы болот. Жазга 4 асы болот мына. 300 000 сом. Базар канча кылды, ага? Az geldi. Улакка киргенби? Oo. Улакка кирген дейт, азыр миник көрүп атат. Көрүп атат да. Көрөм дейт. Азыр кириптир, көрүңүздөр. Бирок чоң ат экен булага. Азыр бул жакта дагы так торгулаттарды сураган аракет кылалы. Ким, ака, сизденби? Канча болсо, ага? 180. Жашычы? 3 асы. 3 асы 180. Базар канча кылды, ага? Pazar her türlü veriyor. Her türlü берип атат дейт. Жакшы, базарын жерсиң, ака. Ава канча деп атасыз? Эс башкабы? Канча болду ава ошол? Канча болду? 150. Канча кылды базар? 120 euro. Жашычы? Жазга 3, азыр 3 асы, жазга 4 асы болот экен да. Номерин айтып болсуз мына, күчтүү деген болду. 74 менен. 74 менен 36 24 12. 16 29 36 24 12. 36 24 12 номерине байлансаңыздар ушул. Мына өзүңүзгө сатылабы? Канча бул? 250. Жашычы? 3 асы экен мына. 250 000 сом. 3 асы. Ушул номерлерге эле байланышасыздар азыр мына ээси. Жана айтылган номерлерге. Базарын жерсиң, ага. Канча болду, ага? Töölep ketmezsin, ага. Aka tutmaça. Minik көрүп атасыз, ага? Эки асы дейт мына. Pulu kança? Пулу канча пулу? Бул азыр аттар бир жолу футбол кылган окшойт, жүрө берип. Мына. Азыр чекедеги тургандардан эле сурап аракет кылалы, ага, канча деп атасыз? 120 euro. 120. Жашычы? 5 az. 5 асы дейт мына, 5 асы. Var, Улагы бар, үйрү бар экен мына, көрүңүздөр. Geçele çavur bana buttlar tevelen. Buttlar. Torpa çavur geldi. Кече торпо улакка чабылып кетти, мына буттарын көрүңүздөр дейт. Anne var. Çabırdınızбы? Çavurdun da biraz. Вана емкөсүңөр да, кызыгып. Номеріңіз айтып қойсыз, бака, қоқ сатылбаса сурагандар болот да? 77 менен. 77 менен 69 82 74. 82 74 номерине байлансаңыздар, ушул кече. 170 var. Ой, 170ге жакын барат дейт мына. Pulu kança eken bunlar? Ürü var garen. Pulu kança eken? Pulu kança? 120 adam. Biz азыр дагы ортодо ушул аттарды. Канча деп сатты, ага? Канча деп атасыз? 300. Жашычы? Жаңасы экен 300 000 сом. Бирок өтө сындуу аттардын бири экен бул дагы. Азыр чекеде турганга. Modern bir at var. Кайсы? Telefon numarayı aytып. Аттын өзүн көрсөтүп тарткан жакшы да, ат кайсы жерде турат экен? Азыр бул жакта өтө эле ызычы болуп кетет экен. Чекедеги тургандардан сурап тарткан аракет кылалы чекеден. Ага, канча деп атасыз? Канча? 250. Жашычы?
Бышты ба? Мына жашы бышты екен. 250 миң сом. Базар қанша қылды? 150 қылды. 150 миң қылып тұр базар. Қараса. Азыр дағы чекедегілерді тапқан аргет болды. Ака қанша додасыз? 120 миң? 120 миң. Жашыча? Бышты екен. Қанша қылды базар? 85 қылды ба? 85 миң сом қылып тұр базар. Бербеттін дейді. Жақсы. Мұны берді, айтпайлы қойын дейді. Тақпайлы қой деді. Ака қанша додасыз? 140. Жашы че? Жашы 2 асы екен. Базар қанша қылды ака? Қырайлық дейді. Жақсы, базарын жүрсін ака. Досым қанша додасыңар? Өзімде айттым ма? Айтыр да бар. 150. Қанша қылды базар? Азырақтар келіп тұр. Жашы қанша мұң? 4 асы. 4 асы екен. Мұндай ақ торғылаттарға көбі қызығады екен. Шундағы сұрап емелғаннан әрекет қыласыз. Ака, қанша додасыз? О, ака. 200. Жашы че? 3 асы. 200 миң сом дейді. Az atların артынан келіп tartışып біраз ыңғайсыз. Ырғыта тепкіде иле болды. Неме болып отыр, тап беріп. Азыр ушул катарлы эми рабочий аттар жака өтөр эле, рабочий аттардан бир аз маалымат бере кетели. Канча болуп атат рабочий аттардын орто баалары. Рабочий ат бага? Канча деп атасыз? Жок, адам татылбайт айтырым. 70 деп атасыз. Канча жашы? Жаңасы ба? Жаңасы экен. Канча кылды базар? 62ден кылды бербедиңиз. 62ден кылды бербедим дейт. Жақсы өте. Рабочий ат бага? Рабочий ат ба? Рабочий емес, үкам 5-5 бар бұның. 5-5 гарантия дейді. Хайт десең алады дейді. Ака, сіздіге че? Номерім айтып қойым? 551 мен. 551 менен? 008787. 008787 номеріне ушул 150 миң аз маз кем бар дейді. Чалып сүйлешіп өресіздер. 3 жасы 5-5 улағы бар екен. Сіздіге че ака? 120 дедіңіз бе? 110 миң сом дейді. Жашы че? Жаңасы екен. Бұл улаға үйретші керек те рабочий бе? Улаға чалып жүрген. Базар қанша қылды ака? 85-90 берді. Бербедіңіз. Жақшы. Базарыңыз берсін. Қанша достаңыз olsun? 65 кем бар. Такаулақ үйірі бар. Такаулақ үйірі да бар. Рабочий аттан көтереді. Тиші қылады да? Жорға. Жорға ба? Жорға ат екен. Өткенде сұрағандар жорға сұрашқанда. Бұл қанша қылды базар өзі? Адан айтасың номер. 57 қыл бербедіңіз. Номеріңіз айтып қойыңыз. 709 26 68 73 номеріне байлансаңыздар, ушул жорға аттың ээси байланышып сүйлөшүп көрүңүздөр. Рабочий ат бага? Рабочий атты? Канча додасыз? 110 деп атам. 110. Жашыча? Азыр жаңасы. Жаңасы екен. Қанша берет атаба? 70 миң берет атаба. 70 миң сом берет атам қараңыздар. Жаштартат 5-5. 5 көшкө гарантия бар. 5 көш улакка гарантия теке улакка. Az bağ olan atken, alacak demeye ulayla turarlı. Bugün keçke çıkalım. Ova, kuda kalırsa çat keçke. Na, rабочий atlar satla uvaka? Kança da otas? Ha? Ildıydı aga, siz adam boş olaydı patron. Ne 60 be? Baylanış 60. Ekoten 60'tan. Ekoten 60'tan beri. Baylanış be. İştin barın katırat. Çıtlat. İşte barın katırat deydi. 60 bin sonundan baylanışını ayttı. Ben açığını aytıp boğun жақшы baylanışını. Narkınsı kunan eken. Bazar sұрауыда ба? Номеріңіз айтып қойған қа? Бұған сатылай алса çalışатты рабочий асығандар. Айтерің? Айтпайда қойын дейді. Жақшына. Сатылып кетеді дейді. 60 мыңдық әмін қалбасы ерек негізі базарда. Құда қаласа. Азына чекеден дағы. Ака рабочий ат бұ?
Qanchada otasiz? Qanchada otasiz? 65 bermedingiz. Yaşıça? Bundan ekan 65 ming so'mga bermedim deydi. Qarаңыздар, yaxshi. Bugun O'zgon bozorindagi rabochiatlardan bolalar hozir shu qatorlar dag'i chekadan ko'rak tart deb so'ranishdi rabochiatni. Shuga bo'lishuncha ko'rak tartgan harakat qiladilar. Siz sattınız mı? Bundan baka? Aga, bundan ba? Qanchada otasiz? 70 ming so'm kemi bor dedi. Fakat bunday dangalatlar soda olsanız men o'z Bozor qancha qildi? Turam pastani. Qaysidan qilgan ana? Yo'q, oyoqqa. Yo'q, tartib keldim, biroq emas-da. Tevelip ketayin deb tepki deyip o'tiradi oyoqdachi. Kameram sindirib qo'yin dedi hozir. Qaysi? Qancha do'st aka? 110. Ha? Qancha do'st akadi? Raqra. Qancha yashi? Bushti va. Bushti ekan. Bozor so'radi aka? Qancha oldi bozor? 90-92 qilibdir, bermedim deydi Naranzar. Nomerni aytib qo'ysiz aka, qo'sh sotilmay qolsa. 73 milyon. 73 milyon. 62 00 85. 62 00 85 ha? Şul nomerga baylansanızlar, şul Bushtin e'si. Mana, ko'ringizlar. Şulga baylanışıp сөйлешип алсаңыздар болот. Сатылбай калсалар. Азыр дагы бул алдыда рабочияттарды сураган аракет кылабыз. Ава рабочиятпы? Канчада отасыз? 70 milyon. 70 ming so'm. 100 milyon. 100 mi? Oyma 70 ile 100 ming ko'tarib ketdi. Ha, satıldı mı? Öyle kaç diye gördün mü seni gördün? Niye kaçak? Qancha vermediniz ava? Ya 60 öğresin mi? 65'ke vermedim ya. 65'ke. 60'ga vermeydi atken. 60 ming so'rab atken berdi. Berdi. Bermeydi atken. Yaşı qancha ava? Pushti ekan. Yaxshi. Az bu yerdan. Ya bu devi 74 verdim. Qanchada o'tasizlar? Kimdan? 75 da o'tdi. Ekasi 75 semiz deydi. Ya bu 1000 so'mdan ochdi. Rabochiatlarni ketaveradi? Ketaveradi. 1000 so'mdan ochdi. 1000 so'm talashayotgan hozir. Ey-ku, 1000 so'm talashib turishayotgan hozir. Hozir dag'i chekidan tartib ko'rsatgan harakat qilamiz. Aka qanchada o'tasiz? 65. Yaxshicha. Bunun neyi tartadi? Bushti YouTube'ga. Bunun bir tartadi. Yo'q. Aka qancha qildi bozor? Aksidan geldi. 58 oldu, bermediniz. Bayjigit. Aksidan geldi. Tapmaz aka. Nomer aytib qo'yib qo'q satib olsa ba'zi qiziqqanlar ko'p bo'ladi aka, rabochiatdachi. Ha? Bunday rabochiatlar qiziq bo'lsalar. Rabochiat tart deb so'rab olishadi-da, ko'pchilik uchun ko'p tart deb alayli deb. Ko'ringizlar. İşte Adaşmayın. ha? Bozor. Hozir biz şu qatorli emi xunandarga o'tavereli, xunandardın baalарын bilib bergen harakat qilali. Bul jakta hozir rabochiat bilen eminin o'ziyle bir 10 bo'lib ketdi. Hozir xunan taylardı bir chetdan tartgan harakat qilamiz, tartib andan keyin qulun beyleri tartib harakat qilamiz chekidanlar. Qanchada o'tasizlar aka? Qanchada o'tasiz? 57 ming. Xunan ha? Xunan 57 ming so'm. Erkek xunan ha? Qancha olasiz aka, qancha berdingiz? 56,5. 56,5 berdingiz. 5 so'm so'rab o'tamiz. 5 so'm. Narxi-chi? Ha, siz emasmi? Pushtimi? Bular pushti deydi bular. Hozir. Aka, xunan qancha o'tadi? 90 ming so'm. Erkek ha? Bozor qancha qildi? 75 qildi, bermedingiz. U parodasi o'zining jaydarlaymidimi? O'zidan deydi. Yaxshi. Aka, xunanmi? Qanchada o'tasiz? 90 ming so'm. Bozor qancha qildi? Em keldingiz. 90 ming so'm xunan. Bozorga em keldik deydi. Nasıl chekidan dag'i tartib ko'rsatgan harakat qildi. Ava xunanmi? Ova. Qanchada o'tasiz? 80 dolar. 80. Bozor qancha qildi? 75 dolar. 75 ga bordi deydi bozor. Nag'ransa. 90 ming so'm bo'ldi ekan, 75 ga boribdir. Men tartibni o'tsam, biraz. Xo'p. Xunanmi o? Xunan. Qancha o'tasiz? 75. 75.
Bazar kança kıldı? Pazar 66 жарым. 66 жарым oldu. Vermediniz. Жақсы. Bazarınız olsun. Yerde dağı öte bir kunandардың korozu var eкен. Aka kança otасыз? 80 kemi var. Bazar kança kıldı? Bazar bağıl elek. Қараңыздар. Бұл дағы жақсы құнандардан бiri екен. Бұл жерде дағы ескерте кетейін. Ушул тарапта көбүнчө, салам алейкум, көбүнчө эркек құнандар болот. Ошого бұл жерден эркек ургачысын деле сурагандан кажет жок. Ургачыларга наркы жагына өзүнчө бир өтөбүз. Ака канчада отасыз? 65. 65. Канча кылды базар? 55 жарым кылды. 55 жарым болду да базар. Бербедим деген. Кунан. О, мынау Кунан бака же калтатайбы? Ага. Кунан же калтатайбы? Жазга кунан болот. Канчада отасыз? 65. 65. Базар канча кылды? 60 кылды. 60 кылды бербедим дейт. Жакшы, базарыңыз берсин. Азыр ушул катар чекеден аркы жагын өтөлү. Ошол жактан дагы тартып, сурап аракет кылабыз. Эмне дагы баа болуп атат экен. Канча болду ага? Канчада отасыз? 65 bin lira var. 65 mi? Siz berip atasызбы? Бер деп. Канчада отасыз? 100 deydi. 100 дейт. 65 миң сом берип аткен. Кунан экен. Караңыздар. Өтө эле кофтолуп кеткен, ыргыта тебесеген. Канча болду бул? Kanca boy verdi bana. 85 берди базар. Канчада отасыз? 100 отасыз. Өзүнүн жайдары эмелердин балдары. Көрүңүздөр. Байтыбы? Көрүңүздөр. Жакшы. Жок. Ол алыш атканга эле тартып койгон экен, ана. Сураңга жакшы сураң, кызытып. Берин ага, берин. Азыр бул жактан дагы чекеден тарткан. Ага, кудан канчада отасыз? Баултабы? 69 миңге болгондан. Канча отасыз? 80 болду. 80 миң сом. Базар канча кылды? Сурабатча наркы. Аркыл сурада дейт. Наркын кандай отат ага? Тегиз. Тегиз экөө теңде. Мынага бериңиз бага? О, эко. Канча отасыз ага? 60 кем бар. Базар канча кылды? 55 жарым. 55 жарым кылды бербеди. Караңыздар. Мындай жаткан дейт. Жакшы. Азыр бул жактан дагы колдон келишинче сатылгандарды тартканга аракет кылалы. Андыктан видеонун агына чейин биз менен бирге болуңуздар. Мына бышты 69 миң сомго сатылыптыр. Азына баа болуп эсептеп эме кылып атышат мына. 69 миң сомго сатылды. Сатылган балдар. Азыр бул жактан дагы байлап атышат экен, сурап көрөлү, сатып алындыбы? Мына сатып алындыбы ага? Канча болду? 54 болду. Gerçi tuğan bir salam aytayım. Мына экен? Айта бериң аба. Salam özgön yergezde. Bugün özgönde çoğun bazar. Өзгөндө чоң базар болуп аткан абамайт. Мына. Bana kulağında aldık. Жакшы эле алдыңызбы ага? Кымбатыраак. Kımbatırak olup aldık. Базар кичине кымбатыраак дейт. Жакшы. Базарыңыз берсин. Жакшы алып алса, жакшы оң келиптир. Чекеден дагы сатып алынгандарды финалдагы жетелеп өтөт. Сатып алдыңызбы ага? Канча болду? Ага. Өтө шашылыш окшойт. Мынаны дагы сурайлычы. Ака, алдыңызбы же саттасызбы? Сатасызбы? Алынгандарды сураган аракет кылалы, колдон келишинче. Мына алынды ака, ким билет, билесиздерби? Алынган билбейт дейт. Дагы өтө мындай көрүнүшү сунду кунандардан аткан экен. Мына азыр эмнеде дагы өтө көп. 10 баш барбы? Кунандар барбы? Кандай? Жалаң айрылар дейт. Мына караңыздар. Канчадан болот? 75 миң сомдон кеми бар дейт мына. Чекеден сурай бересиз дейт. 10 баш бар экен. Базар канчадан кылды ага? Базар канчадан кылды? 69'dan berdi, vermediniz. 69 ming so'mdan beribdir bozor, bermedim deydi. Bardigi.
Mына бул жерде базарда өтө кооптуу болот экен ачыгы. Мыналы 67 миң сомго сатып алынды. Беркинси жана баа болуп аткан. Азыр сатып алып байлап коюптур. 67, 68 миң болуптур. Көрүңүздөр. Мыналы 52 миңге кунан бака? Калтатай экен. Мына калтатай экен. 52 миң сомго сатылыптыр. Бул буту майып дейт, союшка алыптыр. Ушундай союшка ушундайларда издеп карап алсаңыздар дагы болот. Мыналы калтатай ургачы 56 миң сомго сатып алынды. Мына нокто менен байлап атышат азыр. Бүгүн көрүңүздөр, өтө жакшы эле алыптыр. 56 миңге бою дагы нормаль. Мыналы эки калтатай эркектер 91 миң сомго алыптыр ушул экөө. 45 миң 500 сомдон тура келиптир мына экөө. Азыр байлап атат, сатып алып. Мыналы калтатай сатылды, канча болду? 50 миң. 50 миң сомго сатылды. Мына байлап кетип атат азыр. Байтуба, барондун баласы дейт бу жерде. Байтуба. Тамашалап айтат да, ооба. Бул өтө шо кулунга окшойт да. Эде дагы аз аттар. Өтө эле мына караңыздар, токтогон ондой. Ургута төбөдө. Өтө кооптуу тай экен азыр калынган. Мыналы кара бе сатып алыныптыр. 80 миң сомго алып азына байлап коюптур. Сатып алынган баалар. Азыр ушулардан дагы чекеден тартып сатып алынгандарды тарткан аракет кылабыз. Биз уже бе тарапка өттүк. Неде дагы бир бе аз баа болуп экен. Сатылса эле баасын билип тарткан аракет кылабыз. Неде дагы. Бул канча болду ага? Канча болду? Канча болду ага? 70 миң сом болду. 70 миң сомго алып уже байлап атат экен мына. Кайсы? Мына баягы эсептеп атасызбы? Кайсын? Мынаны. Мынал 3-түү тууган де 70 миң сомго сатып алынды. Сатып алып мына уже бааны эсептешип атат, баа акчаларын. 70 миң сом. Мынал 3-түү ана аттар өтө. Мынал 3-түү тууган де 85 миң сомго азыр алынды. Алып мына байлады. Караңыздар. 85 миң сомго сатып алынды. Мынал 5-6 тууган боз бе экен. 85 миң сом кеми бар дейт. Базар канча кылды ага? 75 кылды бербедиңиз. 75 миң сом кылды бербедим дейт мына. 85 миң сом кеми бар. 5-6 тууган боз бейлер. Суроолор боюнча. Мына боз бол эмеспи? Канча турду мына? 70 миң сом. Базар канча кылды? 76 кылды. 66 кылды. Канча тууган бул? 3-түү тууган ичинде 4-мүсү болот экен, Кудай кааласа. Жакшы, базарыңарды берсин. Аба боз эмеспи? Билбедим. Канча болот? 71 миңге алдыңыз. 71 миң сомго алыптыр. Бул канча тууган экен, айттыбы? 1-ди тууган бе экен. Артынан да көрсөтүп коеюн. Мына кайсы бар? Мына болуп атабы? Боз бабы? Боз бу? Канчада бар? Эми айтпай атат го. Сураңызчы өзүңүз бир, канча дедиңиз деп. Бышты байтал дедиңиз, Мына бышты байтал алынды. Боз дейт. 72 миң 500 сомго сатып алынды. Мына 1-ди тууган бе жазга 2 асы болот экен. Канча алып келдиңиз аба? 71ге. 71 миң сомго алыныптыр. Мына алдыңыз байлап жүктөп кетип атышат баш. Артында Карагулжан бейс экен. Ал 75 миң сомго алыныптыр азыр. 75 сомго алып, мына 75 миң сомго алып, мына байлаганы кетип атат. Эркекпи? Ургач экен. 75 миң сомго алыныптыр. Мыналы боз экен.
İçindegisi менен экинчи баласы болот экен. Экинчи баласы. Бул базар канча кылды ака? 85 миң деп атасыз. 75 берdi. 75 берип атат. Бербедиңиз. 75 миң бериптир базар. Бербедим дейт. Мына азыр артынан дагы көрсөтүп коеюн. Көпчүлүгү ушул артынан карап баа беришет экен. Мына көрүңүздөр. 85 миң сом кеми бар. Туылса экинчиси болот экен. Мына көк менен сары эки бол. 59 миң сомдон болуптур. Сатып алынып, уже байлап атат. Караңыздар. Сатып алынган балдар 59 миң сомдон тура келип туруп. Мына биринчиси, экинчиси мына сары атты. Сары дешти го. Мына 72 миң сомго сатып алынды. Мына уже эсептешип атат. Азыр сиздер алдыда бээлерди көрдүңүздөр. Азыр ушул катары эми кулуңдарды тартып көрсөткөнгө аракет кылалы. Кулуңдар базарда канча болуп атат? Бир аз неде кичинекей кулуң бар экен. Ача канча деп атасыз? 23 миң сом кеми бар дейт. Кичинекей кулуң экен өзү. Караңыздар. Базар канча кылды? Өтө кичинекей. Канча алып атат? Наркысы? Наркысы канча болот экен? 27 миң сом дейт. Кеми бар дейт. Эркек бек өтең эле? Экинчиси ургачы, наркысы эркек экен. Ава канча болса экен? 28 миң сом. Эркек ургачыбы? Эркек кулуң экен. Базар канча кылды? 25 кылды базар. Жакшы. Мына кичинекей кулуң канча атат экен? 27 бербейт. 27 бербейт атасыз. Кароодо кандай? Ургачыбы? Наркысычы? Аркы 28. Наркысы 28 миң сом. Жакшы. Эркек бек, мына ургач наркысы эркек наркысы, а? Жакшы. Базарыңыз өссүн. Ака канча деп атасыз? 27 миң сом. Ургач эркекпи? Ургачы кулуң. Сиздики чага? 30 миң сом. Ургач эркек бул. Эркек кулуң 30 миң сом. Базар канча кылды? 25 кылды, бербедиңиз. Жакшы, 25 миң сом кылды. Бербедим дейт. Ака мына канча деп атасыз кулуңда? 35? Ургач кулуң. Мына 35 миң сом дейт. Базар канча кылды ака? 31 кылды. Базар 31 миң сом кылды. Бербедим дейт. Азыр дагы алдыда кичине тартай болуп, байтыбы канча деп ака? 30дан 32 дейт. Канча алды базар? Экону. 29 алды, бербедиң. Эркек кулундарбы? Эки өтең эркек кулундар экен. 29 миң сомдон кылыптыр базар. Бербедим дейт. Жакшы. Жерде дагы азыр сатылады ака азыр. Кайсыл? Мынабы? Биринчи. Канча болду ака? Жок, адам тартпайт. Канча болду? 33 миң сом болуптур мына кулуң. Көрүңүздөр. 33 миң сомго азыр алынып эсептеп атат. Канча болсо? Эмеге чыгарып атасың? YouTube'га. YouTube'га. Ар кандай болуп атат? Айтыш деле кыйын. Сатылганда айтайынчы. Сиз кармап турганыңызды айттым да, канча деп айтып атасыз азыр? 500 миң дейт. 500. Канча онтасың да? Жок. Тамаша экен. Жакшы, базар десең экен. Тамашалап турганда жакшы көрүнөт. Канча болсо экен? 33. Базар канча кылды? 65. Эркек кулмурачыбы? Üçeten erkek kullandı. Narklarda da şu badal şey kişiler alken. Var kişiler 30 ming so'mdan kişiler. Pazar eğimde düşük değil hazır. Daha pazar eğimde baktık da. Çok var. Çıkıyor böyle. Lan kulun kaç oldu kan? Aytmayın de. Görüyoruz. Kaç oldu kan? 38 kem var. Urgaç erkek? Urgaç kulun. 38 ming so'm kem var. Pazar kaç oldu? 35 ming so'm oldu. Yaxshi pazar alıyorsun. Akamdan kancha do'st kulungda? 35 ming so'm. Bozor qancha qildi? Qancha? 30 qildi. Urgaç erkekmi? Erkek kulung keldi, qaranglar. O'zbek bozori. Kulunglar qancha o'tadi aka? Bunday chinkelar. Qancha? 30 ming. Bozor qancha qildi? Bozor bo'ldi. Yuqorida yetkili mo'g'ida turibdi. Akamlar kulung qancha o'tadi? 36 ming so'm. Bozor qancha qildi? 32 ming so'm bo'ldi. Erkek urgachi va erkek kulung senda.
Görüntüler. Yok açadı olsa ya. Bekirmeyin. Assalamualaikum. Daha 35 bin sonundan kulundan. Kaçaklı pazar sırada mı? 31'den sonra da gelmediniz. 31'den sonra da gelmediniz. Hurmatlı katılışlar, ağalar, rejiler, yeniler, dostlar, sizler bugün Özgön pazarındагы жылкы pazardan kulun, tay, attardın, bağların bildiğinizler, sunуш fikirler bolsa komментарийге калтырыңыздар, kanalga каттала элекер, каччы кнопкасын басып, коңгурачону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.